جي نيفانك مهجاية بريس خالد عباس بربس لقادوي ككوميسيون بلند يسار بقية هالبجاردين العراقي لفي جاري الاستوديو ميفاني من انل دوكي بخيراتك هاي خالد البته دبابه افني قاشا راسته خو جدي ترجي بنا وصح بله اكيد زور سپاس تقدر بخيراتي كواتا هالبجاردن بروسيسا هالبجارتان يكم جار برهفكارينه برهفكاري جاريه لوجستي تكنيكي و قالوا هر تشتك باشه ایوارها باش کار صلاف لبینرین کانال کردستان 24 استافه هوای جبم براستی پتری آماده کاریاش لما کمیسیون وب هات این دو ماه کینان همی او امیر دنگدانه و معادت لوجستیک جدی گهشنا همی اوفیسین دیان عراقی قناغا نکه ام کارت که انتدا قناغا تدریبی ابو فرمان برد موار سو فرمان برد کودید ویزگه ها دگلمه دا کار بکن چند روزک ماینه کوده تدریب وانجی بدو ماهی کد هر دیسان تأکید آمدن که دوی قناغ دار سروی چنده کو ام دابش کرنا کارتن بایومتری کو دیا بردام بد حتی روزا دنگدان 11 اشیم بجم آماده کاری اشلایمه و وک کمیسیون دو که چه از دایه بو کارتن دنگدانه بلندرین رجا دابش کرنا کارتن دنگدانه سر مستوى عراقی هرما کردستان الپارزگاه دو که ما حتی دهی تنها نزدیکی 30,000 کارت مابون اش 779,000 دنگدارا پتری نوتو 400 کارت دنگدان سنور پارزگاه دو که اداره سربخوی زاخیت هاتی نداشت کرد. که حتی دبا گرمگوریه که باشه به خلک دبا. تزاین که کار الپارزگاه دو که براستی نکو دوان هل بجارت نادا اگر 2000 نه ام دست بکن و حتی دمای کل بجارتن 2024 نه تنها بابت بایومتری دابش کردن کارتن بلکه بابت شکداری کردنش هل بجارت نادا تمی هل بجارت نادا پارزگاه دو که سر مستوى عراق یا ایکم بویا اوی چند راد هند کو دنگ دره که پارزگاه دو که دنگ دره که هشیاره خوب ارکو ماف زانت شکدار به هل بجارت نادا هلا هر ابو بویا ل 2005 دما عراق یک بازنا بر جهری زیده یا خلک کردستان بجداری هل بجارنه که دیاسا گوارتن برجان یا خدا برواجه برجان یا خلک کردستان در حال او پرسه کدنه هكرم بحث اوارا بكين تزاني جي لسنيره باريزغا دو كي تشاف همو دفريدن زورتارين اوارا هنا وتعامل حكومه العراق جيت جالفان كامبين اوارا بيغمان تعامل كي نهف سانجه كواتا بو هالبجارنا في بروسيس قالوا و كيريه برافكاري چنه بله براستي ما دست قوناغاني كرنا تومارا بايومتري وحصر كرنا اوارا دست بكر برياتي من ما ينگروك تزاني نزكي 14 كام هنا الباريزغا دو كي امشان 26000 اوارا دنگدان آن خوجه بکن الپارزگاه دو که رکارت وان همی تمام بینه 22 بنگه بهاتینه وکرن و نوتو سه ویزگه ها بخواد گرد و کی من آماجه بدای دنگدان آوارا ده الپارزگاه دو که نوا کمپاد و دروی کمپاد و اشراف و ملفی همیدش لای ما و افسا پارزگاه دو که و اتدان ل دم دنگدان داد ورقه دنگدان یا پارزگاه مثل دبوی آوره تدانه دو کنی درت خود راستقینه الپارزگاه مثل برای وبشت از تناوش این کار ممکنه بابت آواره دا هندک جار کشه بومد درز بوینه بونمونه ام بجین ما نزدیکی 34,000 آواره تومار کردن جمارک نزدیکی 8,000 آواره نهاتن حصر کردن بویه که کو سبب او بکو داتا وزارت کوچو کوچبرن عراق نت مطابق بوند گل بیانات توان کمیسیونی و بریاردا کو اف 8000 نه اعتماد کردن و وگرنه ام بجین شنگاری و دنگوان الپارزگاه ها مثل بد اف جماره کد نکل بردست دا 26,000 كواتا بو دركنا كارتا بايومتري اواره قالوا حماست بون باش برف كاريان خاي كرنا يان سستيك تدا بو تزاني رجا هر رمضان يا اواره كارتن خوين دنگ داني ورگرتي بو چين كيل سال 2021 يا ساحل بجارتنا يا ويدمي فرض كر بو اواره بشكدار بتب كارتا بايومتري يعني نكه داجوان 26,000 دنگ درت اواره السنوري پارزگاه دو که اد بجم 300 حتی 400 کسب تن موینا کارتن خوین دنگ دانی ورنگید اوج پرایاتی مت ما دهنا بالا وکن لیتش تگل ویره های کار میوت آموزه پیدا السال 2023 دنگ دان اواره دا براستی ما يعني ام بنخوش بون چونکی ما 40,000 اواره هبون ما تو مار کنیم جوان 40,000 23,000 تنها بشکدار بون تل بجارت نادا و تا 17,000 دی بشکدار نبوینه تل بجارت نادا مداخواست او اواره جی همی کچا دنگ داره پارزگاه دو که دنگ دارن دین هرما کردستان آوارج بشکدار بن تل بجارت نادا یا ما او کو ام پیداویستین لوجستی وکرنا بنگه ها بوان دروز بکن جایی که دموکراتی کو اف آواره بشن دنگ خو بله كواتا كاك خالد يعني هر كودي چه تايا هال بجارتان گرم دبه در انجام في گرم بونه بوير نقاصي لپيد بن لبغداد كانديدا حتى تيرور كرن لكربلاء قفل كانديدا كتيتنا كرن كارتا تينا كرينو فروتن يعني روشك قال لك تبدي هوايه بيجمان هوايه كتونت هي
لچاف دەبێت دنیا عێراقی ڕاو شارێما کوردستان و دووکێ چاوایە پراستی از بجم هەرێما کوردستان بشوەیەکی گشتی وەل پارێزگا دووکێ بشوەیەکی تایبەتی بانگەشە gelek سەقامێکی باش برێڤە چ تانۆکەژی هیچ سەرپێچی ئەم بێژین پارێزگا دووکێ نهاتینە تۆمارکردن هەماهەنگیەکە هیچ سەرپێکی هیچ سەرپێچی نەبووینە هەماهەنگیەکە باشمە هەبوو گەل شاراوانیا دووکێ ئەف جارە کاکەکار چونکە ژمارە بربژێرەوە کێم بوو مەساحەت هەبوون و کاندید باش ئەم بێژین ڕیکلاما خوب کرد هەماهەنگیەکە باشمە هەبوو هەندێک فلکس هەبوون هەندێک جاها و ڕیکلام هات بووەکردن نەل جهێت درست ما ئاگاداریاوان کاندیدا کردە دڵخۆشی بە ڕاستی ئەس بژم ئەف جارە لایەنی سیاسی و کاندید پارێزگاها دووکێ زۆر هاری کار بووینەت گەلمەدا بۆ بابەتێ بانگەشێ و سەرپێچی و حتانۆکە هیچ سەرپێچی نهاتینە تۆمارکردن و ئەزلی بارێمە هەرێما کوردستانێژی نەب وی ئاوای ئەوێتە ئاماژە پێدا هەر پارێزگە هەندیان عێراقی بله کەواتە تو ئەوێ ناڤگەرینی گەل و ژبەر کو ئەvە شەشەم خۆڵە هەڵبژاردنێت پەرلەمانی عێراقیە شەشەمین پەرلەمانی کوردستانê bûne çandî civatê parêzgeha bûne êdî xelek tê geşke propaganda هەڵبژارنا بانگێشە تعاملkirin digel vê pirsê ev xwe jî handerek Tu zoy şîwekî giştiyan bijîn dengderê herêma Kurdistanê dengderekî tê gehiştiye kake ez heqet bijim beramber welatê xwe beramber niştimana xwe ji bilî ku pişikdarîkirine helbijardna da babetê teşhîrê babetê şikandina layanê dî evel defme geleka kêm bu amaca bixalekê da ku parêzgehîndiyên Iraqê mumkin e kuştina çêbûyî tehdît hetanûket berdawamin resmên kandîdatên درandin rastî bît ev zêdetir daxilî erkê li ji neemnî bit her parêzgehekê li ji neka emnî hatiye drûstkirin ev serperiştiya parêzgarê wê em bêjîn muhafazê pemahengî gel komisyonê gel dawairet meعنî pêdiviye rastî li gorî yasayê serederî gel van kesabê nekin ev kesên ku rabin dirîna postera ev kesên ku rabin kirîna karta em komisyon rêkaret me ewin eger hatu karekê wesa peyda bû defme da sizayê yasayî cidaya em dê sizayekê dîdên eger mezanî kandîdek yan jî kesek rabûye kirîn û firotina karta ev ekser ew dengdere dê bê beş bêje piştdarîkirine terbijartina da karta wî ji dijê te em sehebkirin û eger bu lanekê siyasî bit we bû kandîdekî bit ew kandî ji dê de dîrê xistin pêşgî birikî helbijardina we dê tarawanekirin bû dadgeh kewata li dûk ev haleta neçêbûne Duhokê wel herêma Kurdistanê jî neçebûne ez wê barê me tenha babetê rîklamê hindek cihet nedirist rîklama xwe kiriye piştî me agadar kirîn ev kandîda harî kar bûne başa li hindek deverên Iraqê bi taybetî başûr û navarasta Iraqê ken behsê Basra bikein an Baxda bikein hevrikî gelek tund bûye wê ku me gotî kandîd hatine kuştinê dî gef li hevdû dê nexwarin bertîl û heta tê gotin damû dezgehên hikûmetê û parê dewletê û heta dawiyê tê bikaranîn heta tê gotin pêtirî 4 trilyon dînar heta niha divê bangêşe da hatine bikarîna gelo ev parê kî veynan e ma tu zanî ravşawaye kewata rêkarên komisyonê yasayên komisyonê rehnumayên komisyonê gelo çin vê rawşê asayî ken aneke ji dest derçû vê berevkî vecî Kakar em çi tişta bê delîl nakin her kesekê divê skalayekê tu mor biket li ser lanekê siyasî ser berbijêrekî ser kandîdekî ser her lanekê siyasî bê diviye bûme delîlî bînit wek komisyon bû nimune babetê kirîn û firûdna karta me nuka amaje pêda bê diviye me delîlek hebit ku keysek bête vekirin ev keyse bêjit ev kandîda rabûye kirîn û firûdna karta hingî em de rêkara wergirîn babetê duê evê ku çitet babetê kuştinê operasyona hevbeşên Iraqê berdevkê gûd bu ev halete hene me gelek hezgirtine ku ev kare kirine bele ev pêdiviye ev kese wekî min amaje pêda bêne rawanekirin bû dadgehê kartên wan dijî hene sehebkirin eger bû kandîdekî kar bikit ev kandîde dihête dîrê xistin ji pêşberkiya helbijartina lê ez dîsa dibêjim kakekar erkê li ji naemniya helbijartina wê parêzgehê ye hemahengî gel komisyonê evan haleta çareser biket kewata Herêma Kurdistanê di çarçovekê şaristanî hevdû qebûlkirinê êdî pêşberkî birêv diçît gelê spas Kayık Halit Abbas, berpirsê û fîsadûyî Komisyona Bilanda Serbexwe Hilbijartinên Iraqê û li Hewlêrê stûdgê mêvanê bû vê varê. Gelê spas Kayık Halit. Gelê